Okay guys, siapa yang dah update iOS 26, inilah setting yang korang patut tukar. Okay, first, kalau kita tengok screenshot sekarang kan, dia full. Kadang-kadang annoying kita nak screenshot banyak-banyak, kena tekan ni, tekan save. Kan susah. So, saya akan tunjuk korang pergi general, screen capture, tutup full screen preview. So, bila korang screenshot, dia jadi macam iOS yang lama dulu. Itu satu. Nombor dua, kalau korang nak screenshot korang lagi cantik, korang tukar kepada format HDR. Tapi kadang-kadang ada file dia besar. Tips nombor dua, kadang-kadang bila korang type kan, bila korang type, nampak? Korang perasan tak anything missing? Dia kita buat new notes dekat keyboard. Okay, sekarang ni by default kadang-kadang dia tak tunjuk dia punya karakter tu. So, saya akan tunjuk macam mana korang nak tukar setting ni. Korang pergi setting, general, keyboard, korang on character preview. Character preview ni korang tengok balik bila kita type baru dia keluar karakter tu. Siapa-siapa yang iOS tu dia dah defaultkan tak ada character preview, korang boleh buat balik ada preview. Next, siapa-siapa yang suka bila alarm tu nak snooze, sekarang ada option baru. Option baru, and kalau alarm, kita buat alarm baru, kita ada snooze duration up to 15 minutes. Kan? So, bila korang tekan snooze tu, korang boleh tidur lagi 15 minit.